Эр бір дертінің бір давасы, эр ағламақның бір күлмесі бар, дейлер. 3 күнден соң Сейдали бияз ортусуне борунген қарысы, кийинген кушанған оғулары Сабри Бекернің кестірмесі огуне келіп, тоқтадылар. Эсма бостанда бахла сырықлары арасында от юлға Бекер есе софада, кулланылмаганы үчүн куруп чатламасынlar деп өлген атынын телбеулерини, хамутыны, эгерини яглай, темизлейди. Чобан Сейдали корантасынын берабер кестирме сырыклары огунде баягы турдулар. Бекер ве Эсманын чалышканларыны сейретти. Соңра бейаз сакалыны сыйпады, күлүмсүреди. Таягыны көтерип кычырды. Улан, Калпазан Эров, сен мусафирлерини бойлай каршылайсыңбы? Бекер сачмалады, неге ограганын аңлап боламады. Сейдалинин сесini эшиткенинен башта Айшеге бир şey oldu деп беледи, калтырады. Ама мусафирлеринин чересиндеги тебесумлерини, кубанчларыны көргенинен бир аз тынчланды. Бу зияреттен аны сарган шашкынлыкны бузбутун енип боламаган бир алда софадан ашага инди. Эсма да колларыны ачкан алда Сейдалинин карысына догру ашыкты. Сейдали инже сесинен бир да сесленди. Yarım saatten beri bu yerçikte turamız. Burun көтересің. Бізге келмейсің. Ешіттім, ат сатын алмақ isteykensin. Aldın mı yoksa? Komşularını asқансың софаға. Burun көтересің. Бекер кестірмеге етмезден тоқтады, Сейдалиге бақты. Қартының шақасыны аля да аңлап оламайып, яры мағзун, яры жанлыжа. Varımız var, yoğumuz yok. Eşekнің құйрығы кебім. Не uzunlaşır, не де қысқарырым, деді. Кучак керіп кестірмеге тараф адымлады. Сені көрген бей олсын, Сейдали аға бұйыр, деп кестірме сырықларыны көтерді. Сейдали огде, қарысы или оғлы артта азбарға кірділер. Бекер Сейдалинин чересіндегі қуанчынын, көзлеріндегі парылтыларының себебini ичде кестіріп оламады. Қарт бек жанлы еді. Бекернің бетіне эр бақышында көзлері да сақлы бір қуанчнен парылдайды. Kadınlar evге, erkekler ақырға тараф кеттілер. Ақырғы кірмезден evvel Сейдали тоқтады. Чиленгер атларының бірісini сатмақ істей, ешіттің мі? Атыны мы? Жаным көйлі деген көйлі атыны сатар мы іч? Не yapsın, bu yazda keçкен yaz gibi geçse, отмекке мұқтач olacakmız dey. Айтмаса, бет, былтыр тұтынлеріні яры фиятнен сатқан. Сейдали башыны көтерді, оғлына серт бақты. Бар, сорай Эсма енгеңден, япылacak işi бар мы? Айды. Сабри янларından айрылмас Сейдали Бекернің құлағына егілді. Оғлы бір-екі кере Ялтаға барып келген, дүнияның парасыны масраф еткен. Демесе жаным, бала алтын парчасыдыр, я? Адамнен бүлбүлке былаф ете. Себепсіз құш ұчмас, атыны сатмақ істей демек бұяғда бір қыл бар. Да киразлар қызармады яқ тенекесінің түбі көріне екен. Оны да бір фұрынлық өтмек үшін я бар, я жоқ. Баталның енвері маңа бұ шейлерін айтты. Я атларының бірісini сатacak, я да тарласының ярысыны. Тарланың ярысыны мы? Бет. Жаным Сейдали аға, тарла сатылыр мы? Атадан қалма. Ойлай ама, зорға қалса дағылар dayanmaz Бекер, қайда қалды чиленгер? Vallahi bir şeyler yapmalı. Çoban Сейдали cevap vermedi, başını egdi, баяғы вақыт yerге bakıp turdu. Son sakin tavırnen Бекернің yüzüne bakmayıp, Selim menip yürgen at fena degil. Almak fikrindesin mi? Білесін, я бізге ат керек, амма башта парасыны білмек керек. Пара tapılır, қорқма. Ақырға кірділер. Қапының янында тұрдылар. Мачик бүгін ярын бұзаулacak. Сейдали кисесini çıkardı, көзлері Мачикте бір тұтын сарды, яқты. Sonra сығырның янына барды, etrafını dolandı, ağzını baktı, karnını elledi, maşallah деп Бекернің янына келді. Esmaға айт, Мачикны яңғыз бырақмасын. Яқынлашты ғалиба, аучыма тепті. Бұл күн ярын бұзаулacak. Қарт күлді. Мачикке, Мачикнің кетірежек бұзақчығына дегіл де,
башка bir şeyге күлгендей күлді. Ахырдан чыктылар, evге кірділер. O күні Сейдалинин Курантасы Бекирнин evinde çok oturmadı. Birer kahve içtiler. Sonra Bekirнен Сейдали Çilenге onun аты hususunda laf eter ekenler. Эки kadın yarım saat kadar başka odaga kapandılar. Odadan çıkkanda Esma'nın da çeresi biraz canlangan gibi edi. Musafirler ketken son Esma ocak başına çökkeledi. Echki terisi üstünde oturup tereň düşüncelerge daldı. Kocasının betine baktı. Kıvançtan parıldagan bakışlarla kocasının gözlerini kıdırdı. Lakin Bekir'nin çeresi sert ve soğuk edi. Külmen şamek gibi dedi ama tez yumşadı. Çilingir atlarının birisini satmak isteyken, bakayık ne kadar para isterken, vallahi kirazlardan kelgen paranın ipısını veririm. Yetmesi borçka dalarım. At kerek. Esma hocasının lafını eşitmegen gibi otura, onun betine baka, neşelenip başına sallay gülümsirey. Ne var ya? Yanaklarını Moskov kahvesi gibi kızartıp betime bakıp durasın. Esma'nın gözleri birden toldu. Pempe yanaklarından tıgırgan yaşlarını gizlemeyip kocasının ayaklarına sarıldı. Bağrından taşkan sıcak sesinin "Bala tapacak balam" dedi. Tapacak bu tabii şey. Bütün dünya bile kursağı davul gibi şişti. Seydali elini karnının astına soktu, elini tepken. Esma maçıkını yalnız taşlamasın dedi. Bekir sözünü bitirmeden Esma hocasının çeresine baktı. Gülümsiregen yaşlı gözlerini avuçlarından sildi. Maçık degil Ayşe. Bekir oturgan yerinden top gibi atılıp durdu. Ne dedin? Ayşe kızımız. Bekir şaştı. Ağzı açık, gözleri büyükleşken alda bayağı bakıp ocakka bakıp durdu. Son yavaştan "Elezi halakal meftevel hayati. Ne de ulu bir kun, ne de ulu kun" dedi. Yavaştan içki terisi üstüne çöktü, karısının başını tutup manglayından öptü, bağrına bastı. Kok yüzü masmavi ve terin edi. Denizden esken hafif bir yel mezarlıktaki meşelerinin yapraklarından oynay, otlarını, çalılarını sıypalay. Vakitinin öyle olmasına rağmen havada bir жылылыk, bir tazelik var edi. Kuşlar çivildeşiler, köpekler afırmay, kuşlarının türküsünü dinleyler. Koy sokakları boz, evler sükunet içindeler. Ayşe koltuğunda küçük bir bohça çoban Seydali'nin evinden çıktı. Yavaş yavaş adımlap karşı mahallenin sessiz evleri arasından geçti. Aşağıda yüzün bağlarını sargan hisarlar üstünde, çağlarda otuşken kuşlarının çıvıltısını dinley hayatga, tabiatga gülümsirep, evlerine endi. Ayşe bayağı denişken, azgın beti sarı yanaklarındaki alılık, kuzunun tökülgen alma yapraklarını andıraydı. Ayşe kestirme ogünde toxtadı, bohçasını sırıkka tayandırdı, sofani, sonra bostanını gözden geçirdi. Bekir bostanda edi. Ayşe kestirme артында bayağı turdu. Bostanda bakıla sırıkları arasında egilip bir şeyler yapkan babasını seyretti. Onu seyrederken boğazına yumruk gibi bir şey tıkıla, ama ağlamak istemiydi. Sırıkka dayandırılgan bohçаны sıktı, ozunu zorlap gülümsiredi. Sonra çabuklikle kestirme sırıklarını tuşurdu, bohçasını eline alıp azbarga kırdı. Yavaş yavaş adımlap, bostan çetine gelip toxtaldı. Bekir ipçalışı Ayşe'ne baylamay. Ayşe güldü, kirpiklerine asılgan iki tamçı yaşını sildi. "Baba, nasılsınız?" Ayşem, kızım, benim kızım. Nasılsın cigerim, gel öpeyim gözlerinden. Ah benim bir tanem. Elindeki çotu yerge düşüp ketdi. Qaydalarda kaldın kızım, qaydalarda.
Бекир Софа тарапка бакып, Эсма, Эсма, кел кызым, evге буюр. Мени яныңызга алырсыңыз деп бир-эки шейлеримни де кетирдим. Бир табы коз чөплүгүндө. Ойлой деме, кызым, ойлой деме, якма бабаңны. Эсма, Эсма. Evден Эсманын сеси эшитилди. Не бар я? Кел кызым, кел анаңа. Эллеrini Айшенин зайыф омузларына койду. Кел анаңны көр. Yok, баштама чыкны. Билсейдиң о сени не вакыттан берли беклегенini, не вакыттан берли саңа асырет. Анам насыл? Анын билгенин кеби, юрма чыкны бак. Акырга тараф адымладылар, шу арада Эсма Софага чыкты. Эллерини көтерип, Айшечигим, көзүмдүн нуру, бир тамам кайтып келдиңби? Деди. Бекир оңа сертийди. Суз багырма ойлейин вернин эшеги кеби, мачыкны уркутурсун. Амма Эсма Бекирге кулак асмады. Айшем деп кычырарак Софадан тушты, барып кызыны кучаклады. Кызынын омузларына көз яшларыны токту. Келдиңби, кызым? Келдим ана. Эмне көресиңби, шейлеримни де кетирдим. Мени яныңызга алырсыңыз деп бийлейм. Айше тебесин толу көзлөрүндөгү тамчыларын сылды. Одан асыллав, кызым. Бу ер Бабаевыдыр. Бабаевы, сармакшык кеби сарылдын калдын кызга лаф айтмага чаре бермейсиң. Айт, баба, амма да айтырсың, вакытыбыз жок. Айда акырга кирейик. Айда. Юр. Учи де бирден лаф эти. Акырга кирер экенлер, Эсма. Иван кечкен айда кетти, деди. Арттан келген Бекир аман карысынын элинден тутту, чекти, яваш лекин серт бир табурмен сус, деди. Айшенин янында анабы явурлун адыны бирда анма. Акырга кирдилер. Айше мачыкнын бойнуна сарылган, башыны айванын башына таяндырып мырыл бир шейлер айта эди. Бекир оларынын янына келип соз катты. Кайнатан я бүгүн, я ярын де, Айше. Сыгырга энди озунун кайтуу. Валлай сенсиз бул убакытка жын насыл этип даянгандыр. Кадынлар азбарга чыкар экенлер, Бекир элинен мачыкнын аркасыны сыйпады. Румнун бугасы да бугая, мачыкны амма да шошурду. Бүгүн ярым. Бекир де азбарга чыкты, Айшенин янына барды, берабер evге тараф адымладылар. Факат Софа басамакларына жетмеден ашагыда шосседен ак сезлери эшитилди. Башта Бекир, сон Айшенин Эсма шоссеге бактылар. Мезарлык артынан чыккан бир атлы Бекирдин эвине тарап дорт алып атлатып келмекте эди. Эсма өз-өзүндөн сурар кеби, ким экен ажаба, деди яваштан. Бекир жабап берди. Bizimkilerden biri, мен ишинден аңлайм, башкасы ола билмес. Атлы кестирме сырыклары янына келип токтады. Атыны 4 нал чаптырып келген атлы чилингеринин оğlu селимеди. Бекиремже. Айт, не бар шу? Ялтада Иванны көрдүм, лиманда ята, саргуш. Сенин Иванны көрдүм. Бекирдин юмурклары сыкылды. Кычырма, эшек. Сеними калпазан, сеними? Не oldu ya Бекиремже, не яптым сизге? Сенин кечмишине. Не үчүн сөгүнесиң, Бекиремже, не кабат ишледим? Бак сен оңа да лаф эте, сени камализма пычы сени. Я не үчүн? Жоюл мындан. Жакшы, кетем. Селим башын эгди, атынын телбебини чекти, еринден көчтү. Ойлой дегил. Насыл келген олсан, тамам шöyle 4 нал чаптыр. Валлай. Ама не кабатым бар, Бекиремже? Жок ул, дедим. 32 тышыңны уфатмаздан эвел. Селим урме камчысыны атынын үстүнө патлатты, 4 нал чаптырып, каршы маалеге тараф кетти. Бекир атынын артынан диккатнен бакты. Түшүнжеге далып, энсесини кашыды. Сол аягында бир сакатлык бар галиба, амма чок бели олмай. Чапышы жакшы. Эсма менен Айше Бекирдин янына келдилер. Не бу кадар кычырасың? Не oldu, баба? Бекир энсесин кашый.
Hiçbir şey kızım, ne olacak ya? Çilingir atını satacak ola eken. Yoldan kelgende atının ok ayaklarına dikkat ettim, çapışı yaxşı. Bir de art ayaklarını göreyim dedim. Şunun için de biraz kıçırdım. Ayşe güldü, fakat Esma'nın yüzü denişken gibi oldu. Çilingirinin at satacağını sen kaydan bilesin? Eşittim. Eşittim. Vaziyeti yaramayken yağ tenekesinin tubu korne. Bir fırınlık ötmekке layık onu kalgan eken. Ne yapsın herif? Ama ne vakit canım, kim aytdı? Böyle bir şey yok edi de. Dağı bir sukun kordu kozunu. Kara haber tez eşitilir. İnanma. Çilingir parası ver. Bir tutunu uçke böler, içeride parasını cebine doldurur. İnanma. Bizge de şunda at gerek değil. Ne için gerek değil? Belki bir eşeçi koydurursun bir yerden, at para ister. Bilem para ister ama baba dedemin ahırından at eksik olmadı. Men eşek minmem. Lakin para gerek ahay. Bilem. Eşek al, atını ne yapacağım? Eşekni kaydan alayım, ayt kaydan? Doğrayım mı? Çilingir at sata dep kim aytты sana? Kim aytsa da aytты işte, ozum bilem veselam. İnanma. Ya, inanma dedim sana. Satam dese bile inanma. Nasıl karga o? Aldanırsın. O karga olsa men de kargadırım. Karganın kozunu çokumasan aşırmız. İçeriге kirdiler. Ayşe'nin Esma bayağı vakit toya dertleşkenlerinden son, yerlerinden turup akşamlık aş baktılar. Bekir ise ahırdan ölgen atının telbevlerini çıkardı, yağladı, egerini temizledi ve gözleri yolda akşamgacı çilingirini kıtırdı. Şu günü çilingirinin oğlu Selim evlerine kötek aşağıdan adam gibi kaytıp geldi. Atını ahırga baylar baylamaz tozlu urbalarının minderde kapaklandı. İçindeki yanıkını yenmek istedi fakat baş etip olamadı. Minder üstünde başını ellerinin konup indemeye bağladı. Sonra azbarga çıktı. Ağlagan son içi beti daha da bitkin görünüyordu. Atını suvarır eken çilingir koltuğunda bir sıkkın ot, eçkinin yipini çözüp azbarga kırıp geldi. Ne vakit kaytıp geldin? Demin. Ne oldu sana? Ne olsun? Bu sıfat nedir? Uzun, şay. Ulan çırayın ne kaçık dep sorayım. Bir şey değil baba, ne olacak mı? Çırayım nasıl? Leş gibi. Derin sükunet asıl oldu. Çilingir eçkini kazıkka bağladı, kucağındaki otunu ahırga alıp kırdı. Sonra Selim'nin yanına geldi. Aytacağın mı ya da kuşağımını çezeyim mi? Selim bir an susup durdu. Çeresini babasından gizlep yetiştir almadı, kirpikleri arasından iki tamçı yaş tozlu yanaklarından tığırdı. Ayt. Yaltada Ivan'ını rast getirdim, sarhoş. Bu haberini Bekir emceme aytayım dedim. Hiçbir sebepsiz beni soktu. Son ne yaptın? Hiçbir şey. Aferin. Ağzını açıp esli başlı adamga karşı çıkan olsan, tizlerini urup kırar edim. Maşallah, hiçbir şey aytmagan olsa demek menim oğlumsun. Aferin. Çilingir evge kirdi. Yaxşı, haber Bekir'nin kulağına barıp yetken, dep düşündü. Ayşe'nin baba evine kaytıp gelmesi Bekir'de sınırsız kuvanç ve heyecan uyandırdı. En azdan 10 yılga yaşargan gibi oldu. Erkun tarlasına barıp kele, boyga ketken tutunlarının arasında dolana, armutlarının astında otura, koyune evine baka, koksunu gururnen kabarta kuvana edi. Çoban Seydali'nin bugünü yarını ise uzangan sayın uzana. Aradan bir hafta geçti, maçı buzallamadı. Gün boyu hem Esma hem Ayşe'nin Bekir belki 10 kere ahırga kırıp çıkadırlar. Maçık ise uçuna itiram bildirir gibi koruğunu sallay. Lakin başını kotermey edi.